I te omuara o te tau o te mo matai roro whai, e tia ia whaini ni hoa. Nō reira, a haaputu i te maahuru rau, te papeinu, te materia tataira, te awhatara umai, te moripata, te ratio, e nau o whai moripata. Te piri maira te matai roro whai, whaararapu atau i te nei. No te paruru ia o tau, a hoi o tau i te iho te ime. Aorera, a tapapai te taipuha papapu. A haapaari i te mau uputa e a whaanho i te mau tohia o te riro i te pe heri. A whaar o maite i te mau poroi a te ratio e te afta teata. Te piri ro maira te matai roro whai, whaarar a ute i te nei. A whaar oi to tato papa e vea i te puareira a ti ururau. No te taimo whaauera e tia e rawe. I te nei, a tupo i te maura uhei, a tā mau i te tura mahu, e a paruru i tā uto animara, ho e noa ohi pai rawe, e tia ia, a pārhei te wāhi papurua e o te whare, e a whaaya noa i reira, ia wai piri noa te mūripata, e a ti ei te mau whaarar a te ratio, no te hoper au te vero. I mua i te matai roro whai, e iti te whiwhi, ia whaini ne papu o tau ia o tau.